Bonbon je oduvijek imao ponude koje, kad sve zbrojiš i oduzmeš, daju odličnu računicu. Ovog je puta svakom novom članu odlučio ponuditi čak 3 internet paketa po 1 kunu. Fantastično! Da, kad biraš razumom, dolazak u Bonbon čini se kao vrlo racionalna odluka. A kad se odlučiš na taj pametan i racionalan potez, svi renomirani racionalisti ovog svijeta slave tvoj dolazak. Kad nam stigne vijest o tvom dolasku u Bonbon. Tajno društvo racionalista nazdravlja tebi u čast. Dođi u Bonbon, jer te kao novog korisnika čekaju 3 srednja internet paketa po 1 kunu. Složi kombinaciju razgovora, SMS-a i interneta i postani ponos svih racionalista. Bonbon, dnevna doza optimizma. Uz TV spot, web prostranstvima zavladali su racionalni beneri. A na odabranim mjestima osvanuli su super racionalni posteri. Da doživljaj bude bolji, Bonbon je putem Facebook aplikacije omogućio ekipi da uploadaju svoju fotku u video i osjete kako je to kad ti racionalisti nazdravljaju. Dođi u Bonbon i tajno društvo racionalista nazdravit će tebi u čast. Živjeli!